Bishabeles la kesh Guayanon tocaten y ujel sikbal ti le jejela sikbalo pan ubetik upek balwaye kin kasik teshin ka socorro kawich behla pues la mucho bolón tulak le masho tami meya yosal uyantal kushalik kansa hilop ichmaya chen ichmayat am wa utsako pahtalil ka beya kuyuchul ichmayat am Beishan machen u kana hehelas balobe, sino que Beishan ka oxac y chil le cansa le sistema educativo, balobiosa lakmayak miatzil, ¿vale? Ka cansa kshan ichmaya. Le nos meta wa le nos nai yanti le ámbito ti educación. Behlae le titun taktikbatik Yetel, pues tu la clemacho tacpajo y chile foroa, entonces le meta ya largo plazo y chil 30, 50 faap, pues utukulile kayanak educación y chil tulakal niveles y chumayatam, le nohnayo. Beisukile y chile foroa, pues kakbetik kap el kachi. Yash kimbetik lekchi kak tsaik o el micrófono tilemash o yanutsako pues le conclusiones hok tikap el mesa takhatsa lehela pues kutan juntul le yash bueno juntul vocero le mash tulak le conclusiones ti cada mesa entonces kaktak le yash kachi ken tsoko kakta tile kap el kachi laili beyo kakman ti cada vocero entonces kahkasik tun yetel pues le yashkachi bashkabet imbetik wakbetik wabashkabet uyuchul utial kakuchko on ti le nai tsokin waliktesh masamo tialejela pues ti le mesa 1 hubo 0 kak uyiktun Antonio Vera le titula mola watucha le conclusiones hok tiale yash katia. Kakuikech Antonio. Malo. Tile yash much me yaho. Tela tuksik batople afkansa hobo. Ana na yash tanile akeshik aktukul. Yola le kansa hile maya min helu pahtale. Chembale kana keshk aktukule. Tia kabaya ke ak balak tia kabaya kum beitalumeya. Tile he shano tile kansa isidro tu ya la hech ana shane kabaya ku pacha hal kansa le mayo abetak tak pol yetelak al like mayo tone wayanone ana shane yalike olu beitalu patale uyes pahal yanubilan tumen kushanom tumen wayanone yanak esik tilak palale de que kanane kansa hile mayat ano yolal mautubul tumen yakin ne aliko ya kachbalo yankine kuyala yan leyes yan instituciones tanu yiliko kabeya kutak pahal o kansa le mayat ano chembale chen tsip tantelo tiantelo mishum el kubeitale kala ke lela konesh ilikwatu beit pahal watanu chimpoltal tumele alcanza hobo watulak le et molailo wa kuyala instituciones watanu beti kumeya hob watanu yilikop kachin poltak kabei pahak ukansa le mayaw beitune lo kuyalike kanan keshiktukul yosalak alike mayaw helupa tale kuyalike alcanza hobo tuno anan shane kuyaliko ak siktile mihimpala lobo wale shokna lobo le tano matumen wakak ale sulako wa makute beserak ak sulaki ak siktile mihimpala lobo le mayaw
mayat ano upe no si balach kana tumen upe yana ay kaba kashiyala lo orgulloso tumen awolat ane buka tunile buka malo bile le mihim pala lobo yanulak le ahkan sahe tuyala ube wale shock nal wale champal ma uyole utam ma yaw que abatune cansa enseñanza de la segunda lengua no le maya le muyo le maya le uyo he maya shano yan laile yan shano ve para le cansa ho la enseñanza de la segunda lengua le lo español tum yo salo beita le ubin que yetel hebishle yash lengua indígena yete le español o lo beita le el bilingüe beituno yo salo beita uchak umu le cansa ho o lo beitu yikele me impala lobo ka okok tu polo be ana ni lu cansa tu men yo lal be yo le me impala lobo tu yikobe pues a bet yete shane takali ka kainsu takali que shkuyali kobo que la enseñanza en maya sea funcional ka servir nak tio ka abechahak tio kuyilobe ba shubila tio que shak alik tu no le cansa ho maka uchuk chentile na hil shok wachen ka kansitile contenidos o temas kuyala lo anantune uyesa tile pala lobo ulak balo yang tu pach le signali lo le yante tu kahalo se acabaya kuyilike yam leyendas cuentos ya shantile lo balo ucham tika kahak tune kuyala como objeto de estudio tile central to no yo sal lo beita lo u interesaro beita tu yoko tu polio salo beito porque u cansajo be shantu ya la joven ya yenunati kabaya ku yuchulu de cansajo kabaya que le tiobe utako utukulil kabaya ku kambalo mauchako sultan yol sale an kukaniko wale maya oyolet an kubet kobo ana shane akalike hachmalo yan shane akalike abetu kansa que está walik masamia kilo le cansa kakuchuktak nivel de licenciatura o que sea la lotak maestría o tal vez el doctorado ichmaya ya cabía ku tulaka beyo el tukul tu yo la lucansa y le maya yo salubi la li yo la le mihimpala lobo yo la le maya kahobo yo la shane ya kachkino be le bala bastin igual que bastin kutalu satal tume yakine que le pala lobo wayan kuyala hoko tika hoko yakobe su la kutanop maya wayan kine tume ya no tukul wale tiele la colonización le catale pues casi tuve tu cansa imponer tatito la segunda lengua kala tuneca menospreciarte kala le maya macana ni más cana ni español como le que hoca estanca le que instituciones le que namen gestiones mismata ni maya entonces le lo ka tu no que le tu culo mendictune cana ne yacobe pues ana na kain el sud takpache kak tu kulte le maya ana ka segernak ukansa tu me mama le pala lobo tu binutu ubul kesh kali tu no pues tak yam tata silom kali ke yumom alcanza home
yetelulag mako ustuyichukansikop le mayao. Konesh esike helupatale tumen takayam. Menwa mak keshkaktukul mak alik hupatale yakale es que mupata mishmak helubeti alike. Kena nugarak mas mintike yanak lublak ole mitzaya. ¿Para qué? Entonces, makchak koshkeshiktukulesh. Konesh es que helupatale. Konesh shimbal huhum itil. ¿De qué helupatale? Chenelo. Yosbotik, Antonio, bueno, pues ya le Yash Kachia, pues Bishabelesh, Malokim, Titulakalesh, Gitzakonip Ola Lilti, Tulakalmash, tocana tono akmeyastik foro ti kansa, y que nintzig batesh bash hok te segunda cape mesa me yaho. Bueno, tone pues yash te yash kanchi tushkuyaik bash kabet imbetik wa akbetik wa bash kabet yuchul kabeya ku yuchul en de naihela. Pues ya bash tu tzikbateh kansa hoba tu ya lo de que bash yash kabetak bet que akashkupe oficialización tu tzikbato de que ya le leyeso vale mishmak atik wa mishmak exigirte kabeya kuyuchu le kansa hela beshan tu ya lo ve de que kabet uyanta humpe kuchil kabeya ku uyilikwa to yuchle meyahela kabeya que uyanta beyum es seguimiento Besham tu ya lo de que hashtag kanan le much kabilobo tu me le tie much kabilobo kutsako bakmuk kabeya ku uyuchul shane le exigencia kabeya ka ilik de que ka uchuk kabeya ku yanta lupit presión ti autoridades ya no kabeya cuyo head de que tone tak atik de ka uche ka ansajo tak atik ka anakumuk am beshan tu tsikbato de que kanan investigar ko uyiko de que de tushian mehempala kut anko maya kaanam katush tak kansa ho kut anko shang maya kabeya ka uyanta umpe vigilancia kabeya ku uyanta umpe un seguimiento tie le autoridades le supervisores sobo kabeya kshan ubet kumeya hosha kabeya ku ila de que tun yuch le meya hela Besham, tu ya lo de que kanam ka le mejen para lobo le kenshi conte meyaho kabeya ka ilik uyohet ohetik ton heshkansa hone tush sonai tak bin meya kabeya ku ak ohetik shan kabeta ak oxikta puksik al de que kanam ak kans que mejen para lo shan ichmayat ano ula ba tu tsikbato shane yete bash kabetak bash kubeta kananu yuchul yete mediante titom kabeya keshkansa hone at sikbayete le mejen pala lobo yete le mamatzilo papatzilo kabeya ku yoklo tu polo shande que kana ne le meyaha kana ne kansa hila
tumeyo la mak chaku saatle mayat ano. Tak akashtikumpe valorización yo la le ayo la lactan. Yo lo yiko shane matujuna lobi kayilo shande que utano be yanumpe umpe valor no hochti ti bash titulak le conocimiento sobo kaola lo u tulaka bash pashtik u conocimiento su tu champal, u conocimiento su tu no hochmak, yete aktak besko sham kabeya ku u yiko de que kanan tu lakle bayolo te ichele nahil shoko. Tome wakak muchik tu lakle le meyahela, yanu yantu muk bashkak betik. Pues tiayash at chihela, le va más poca. Yan bash tu mencionar to shan de que hashtag kanane kabeyak ak betik beyum ak chi te mamatzilobo kabeyak ak ohetik sham bash pachtikutúculo yashtani kabeyak ak oxik sham ak ilik bishkon con betu utukliko de que kanan valorar como utano. Pues ellas mesa hela de ellas kachia le conclusiones hoka katikti yas kabeya ku uyaksha pit le ideas hok shante temeaha. Dios botik pili, pues ujajile mitachachita tulak leval alabe, le yash pregunta kuyalik bashkabet, wa bashkabet uyuchur, wa bashkabet akbetik, tialkayana que netile educación y chiltulak le ámbitos, guatulak le niveles, o desde preescolar, hasta posgrado. Entonces, pues está guaray chimpecham, veis resumen, ananka aktukulti que shoko, yamba lujil yetele ámbito laboral, tumen kinere más kushok, pues kujoko minam meyahti. Entonces, kabet lejelo, veishan kabet uyantal un planeación ka uyilikach bishumeyahle educación behlai tumen hevista wala ya desorganización ya quienes ti sectores rurales o ti chancajo minan kansaho wa kansaho bichmaya ka ukasko bichmaya ya beishan kabetu tukultal ti nos kajo ya shan karnalilo ichmaya. Entonces Dios sale los hachkanan le educación o ichmaya. Dios botik, hacho Dios botik ti tawostulile esh, beora pues kakman ti le tzokap el kachi takbeta ichil cada mesa. Le kinkasik le nayo bueno, le meta a largo plazo. Utukulile kayanak educación ichil tulakal niveles ichmayatam. Le tzokap el kachi kuyalik beya. Bashietelu bey talinkajal, wak kajal desde behlae. Bey acciones inmediatas desde toonwa, desde takmeya. Bashu bey tal ukajalak betik, tialka beya kakuchu, tile nohnayo. Yo salejela, pues hokshan wahaip el tujulo, kak uyiktun Antonio Vera, leti ku vocero le mesa 1. Kak uyikech Antonio. Tile much meyaha tutsik bate akansa hobo kanane akalile ak shishtik le bashop anan ukans palo tile mihen shokna lobo beishane kuyalikobe le kansa ho kan le mashop ukansa ichmaya kuyalike anane motivar talo wakashakaliko uyoksal tu polo be kesha no be talo kansiko ulak kuyala asignaturas beisha no be tu kansiko pichmayay
Kabeyak shane betale kuyalike contenidos o temas kana kupe cronograma de actividades wa kashakaliko contenidos más upata kuhets el bio kabeyak betal temas o ya kabeyak que kachaba kuyala tu contextualización tu pachlet kambalo le bash kubetal tire chekaho wale te chankahta lilo wati le chankaho yo sabe yo le pala lobo ya no chako uyolo kimaktalo yolo kabeya kukambalo much yetele alcanza ho yetel shan uyumo yola beyo waka kabeya ke upaya el tetal wa haitul estele yumo wetatat silop kabeya kubinobe ubeto hijelas Cambalil wa uyeso kejelas tu kulob wa cuentos wa leyendas. Yo salvio. ¿Qué te bashulak kuyalikot? Yankine suman ya kach kino be wa ya kach habo be ya kansa hobe tu talu be tikop le meyaha. Tu bet pahal chembale kuyalikobe ya kach usutu kilewa ya kach meya hilop sokubet pale machuts abal ohelbil chen kupata tile kaho wachene escuela wa koshalike nivel zona wachene zona chemash wachen zona y Valladolid wa bisho chen letio bet ke chen ti kupata telo matuts abal kaotbil wialikotune hachkana ne katzabak o health bile tile redes sociales o Facebook o tilulag tulak albash kutalo betal yosa ubeital uye espale le bash kutalo betalo helu pahtale tumentano yuchul beishan tutsik bahok tahobe bash tenyankim matuchak muk utial kabeyaku ubinu ya talukansa wako shalike le alcanza o boca u o coctupolo waka kushikali kwa responsabilizar kubobe ya kabeyaku biskop le kambalo ichma ya tume yankino be kuyaliko be le autoridades sobo yankine mishbata numenti kop ya kabaya ku umuk ampahal le kansa ho yankine kuyaliktuno be le alcanza ho yantu beya kument paha las actividades yankine pues anan apoyo de le autoridades so chambale kuyaliko be le keshikat bile wabash kuyakobe minam mumpata mientras tú en el hilo le kene ahyan alcanza be kulublu yolo ti le kansa waha que está kumentiko yanu yoli lo yanu tukuli lo betko upe actividad foshali que upe chambaquería wa upe uye sahil le pa su kubeta ti le kaho wa kakali que exposición de artesanías wa exposición de ipiles bordados de hilo contado wa le bash comentati le kaho tiaka esa que chemale yankine minane apoyo mientras tú le alcanza homo kulublu yolo te lo beita lo mentico beishane kuyaliko be yankine wa yankine le autoridades kukuchlo uholi ko le instituciones so kuyaliko be yankine mishmaya blande obi mientras machutani problema ya pues le tío ve que si a la tú no ching cucochlo ve wa recomendados wa biche pues minane le tuculo wa minane le oshali que min ma comprometido yo le cansa ichmaya tiro que a la wa lengua indígena wa cansa yo men tu me le tío ve ya na bash tu trasco el bash
Bishuayana bishukado ya. Mintitune ya kakutena le matu funcionar. Kuyaliktun kukain atkoptune anan tulakal ahkan sawa tulakal mashop kukan skop mayatan ukeshkutukulop wahuyalikop tiulak ahkan sahobe leukansa ile mayao kelu beitale chenyanak akak ole kabeya kuyuchul tutano shantiola le mashop kukan skop mayao wakabeya kukan salvim tulakle asignaturas ichmaya tu ya Bien, bien, o internet, Antonio. Quinto clic. Bello yo Juliankin. Normal, tú me en vivo ya no on. Y el Beishan, pues bueno, las tecnologías, que depender de Leti. Bueno, entonces, ¿qué cuyectum veo ahora Pilar? Cap, tia la cuyec bashok tile mesa 2. Bueno, pues Sogaxu tiete le cape catchia, yo la ilik bash senkechok, tie le conclusiones tie cape catchia, pues yash bash taxik batahia te le cansa jobo, te que canan ak exigirdik, ak demandardik, tu laka bash cabe ton hesh mayaune. Tu me ya kine hati ane le leyo, vale, mishmak exigirte cabella kuyuch le cansa hesh canano. Ulak ba tu ya lo hashtag ananak betik akasik behlae akbet kupe much meya akbet kupe much kabil no coach much kabil kabea kuyila de que yane macho tunk at le ukansa le tan ichmaya ak exigirte kupe institucionalización y upe acción inmediata tu proponerte cansa gobo akbetik tu lakle miahela ti utit kaha ti medios de comunicación cabella cuyo jeta de que tianoni cabella cuyo jeta de que at ka cansa que para lo ichmaya y cabella cuyo jet ko de que yang macho ukatu tano vale muy hets le u ubishala utsale seguimiento wa veya cabella ku oficializar ta heshkanane ulak bashan tu proponerte cansa hobo ubetan upe observatorio tumen ukol popi le nahil shokobo yete le macho kusegero shan heshele supervisor bo jefes de zona utak palo cabella ku uyiko shande que tu yuch le meyahela ulak va tu proponerte le cansa joba akbetik le much kabihela kabea ubetko firmas compromisos yete tu lak le partidos políticos ya no kabea kak meyahtik sin colores ma cabella cuyo hetko tone mishpe partido ya no mina mishbalu yiliete política lela much kabil chen ti winik tume ukat tunaitik de que taktush ukat kuchu ulak basha tutsik bate cansa hoshana de que abetak betik be una red de trabajo tulakle macho kutak paslo tienai hela kabeya ku utsaba o helbil tulakle meyahkubet koba yete utsok propuesta titulakle basho tu sikbatobo acción inmediata hubeita lakbetke ilik bishu tukule papatsilobo bashku utukliko yo la le cansa hila mi tu mencionar tashanele tu sikbate le cansa Antonio
de que bashku tukliko tulak ichile kansa hilmayat ano yete tonsha hesh kansa hone ak eshikshan utukulo yo la u ketse tu tiletio de que kanam de que hatsuts de que le bash le tangu bet go yanu valor pues imake chen le tihela yate aksak o helbi shantie tulakle le kansa ho shan ukato kunai ko le meyahela de que tulaka tone ka hesh kansa hone ka enfrentate que ya talamilo vale ma kudeserak enskak oli sino que un penos naye kuta tia kaksa akkasik akmeya behlai ni bolan Dios botik Pilar, mi mujer guayan, mujer ba acá chupese Yasmin. Ten min matin voy a watchar tablet y le kayanak. Bueno, pues le foros tial u gilal u bish u patalukata wa u bello u atale educación ichmaya mi lejelo tu chachita pili y tele un observatorio tial u bisal propuestas y tel ilikibash kultiko de candidatos behlae. Vale bechan ulak balt ala be le tile u kananil u yantal foros Chemale, mayo sale política, guayo sale le parte de observatorio, sino que tial utzik balta al mismo balta utzik batik behlae, chembale y chil niveles o similitudes de trabajo. Basten tumen takmesa toon, chachitab problemas yam, por ejemplo, y nivel universitario, basten yankine que es intercultural en el shoko, wa que es yab shoknalo bichmaya, el matuk es el sistema o mantats matupahtel sutul el clase ichmayat am wako sutu pues yan problemas tu me yan más yo maya tu la clelo entonces propuesta hokika yanak foros por niveles o similitudes de trabajo basten tu meletio yan retos y el problemas similares por ejemplo wale macho como ya hobby el nivel universitario como chico wale macho como ya hobby universidades interculturales o universidades en Hachtushkubin, Maya, Shoknalo, Kao Muchikubao, Tialutsik Bato, Hachbasta no yuchu te ámbito gelo, te nivel gelo, Upata Lukashkop, tun soluciones conjuntas, de acuerdo, tile nivelo, le macho kumeyatko preescolar, Chanupata Lutsik Batko Bashkuyuchu, tumembello, cada ámbito, goza cada nivel, kukashtik u problemas hach utialetio bietel u soluciones hach utialetio que es tu tsoklile tu laga le yahobo u pasta lo nupicubao tu mismo un pebatan kashtik pero pues a la lejela le foro behlae el kabalil de alco sil yetel ilik hach basta no yo titular le nivel eso yetel bishu pasta el organizar que me ya pero entonces chenkin alikietele lo un pel propuesta Kayanak foros de organización de este sueño por niveles educativos. Ve, bueno, pues yo te lejela, pues ala tulaka le conclusiones hok ti cada mesa ti bash sikbata upet sikbal uch mana humpel ora tu uch becha pues uch sikbata le nai yan ti toon ichil upekbal ichil ámbito de educación lejela pues ya valo kutasik ya valo ugel tukulo kuhok o ti tulakalmak lejela mumbeita lukala chen yetel le tsikbala yanukok on ugel tsikbalo yetel pues talaklesh pues tulakale tukulo va pues chen ukahbal veikuyalik yas chen ukahbal utial kabeya kaktsakubeli tial umpel mul shimbal umpel mul kambal yetel humpel mul nayan ti tom utial kabeya kakkuchu ti le nohnay beishan tial kabeya kakmuk ankonsik aktana. Entonces, yetelejela pues kucho con conclusiones vale que kaktesh unibola litita la clash guayanesti de transmisión
Beishan titulaca le macho tak pajo y chile foro, tu tzaco no tuculo, tu men pues tulaclo ya no hosco, ya no sutukil, que tzaco Dios botiktitalac le shan yo sale gelo. Vale, laili bello, kaskasiktesh, yan ugel sigbalo, yanu yantal, ti jejelas, pues espacios, ámbitos, ti upegwalguaye, de regular sábado yan foro y mundo laboral, uti alcabella kaksikbatik, pues valo yo sal, pues lemeya bishuyuchu ichmaya. Entonces, yo sal, pues, awohelti que es tulacale bash kutal, uti alumeya upek balguaye, pues, upeital a seguir que es redes sociales, ti Facebook, Instagram, YouTube, tulaclejelo, Twitter, bueno, ve ahora X. Ubeital a wiki es, a seguir que es, yo la ubeital a willy que es, tulacal le bash kutal, tu patch umeya upek balguaye, tu me chen foros, beishan yan ugel balo tan akmeyatik, ichil upek balguaye. Entonces, cuectacu Dios botik titalak leesh, tu me takpahesh ichile foro, kakshok keesh tile Facebook, tile YouTube, el bashak en tana willy keesh, Dios botik tu me kawi ubeita la tush que es a comentarios, el bashak akatawalo awalestone, y chil de redes sociales, guatu número upek walwaye. Y te lejera kaliktung le transmisión, hach Dios botik titalak leesh, le macho tak paho, y el beishan le macho tanu chantikono. Hach Dios botik tak uhelkim.